ikaze ku rubuga Sport for Change Media ngo tubagezeho imigendekere y'amarushanwa mu mikino inyuranye yabaye mu Rwanda mu cyumweru dusoje. Mu mukino wa volleyball kuwa gatandatu no ku cyumweru mu karere ka Huye habereye ku nshuro ya 11 irushanwa ngarukamwaka ryitwa Memorial Kayumba ryo kwibuka Padiri Kayumba Emmanuel witabye Imana yari umuyobozi wa Groupe Scolaire Officiel de Butare. Irushanwa ryarimo ibyiciro bitandatu. Icyiciro cya volleyball kinirwa ku musenyi beach volleyball ry'amakipe y'abakinnyi bacyuye igihe veteran, cyarimo amakipe 5 y'abagore yahuye yose hagati yayo n'amakipe 4 y'abagabo nayo yahuye yose hagati yayo. Mu makipe y'abagore ya mbere yabaye yari igizwe na Bitukuze Scholastique wakinanye na Therese Uwimana. Mu makipe y'abagabo ya mbere iba yari igizwe na Mutabazi Eli wakinanye na Ngoga Alain. Mu cyiciro noneho cy'amakipe ya volleyball y'abagabo bacyuye igihe veteran harimo amakipe 6 yashyizwe mu matsinda 2 y'imikino y'ijonjora. Itsinda rya mbere ryari rigizwe na Toutage, Kudum, Banque Populaire du Rwanda BPR. Itsinda rya kabiri ririmo Wasac, True Family no ikipe Umucyo. Amakipe yashoboye kugera ku mukino wa nyuma ni BPR yanatwaye igikombe itsinze Toutage 7-1. Hari kandi icyiciro cy'amakipe 9 y'abagabo asanzwe mu cyiciro cya kabiri Serie B yashyizwe mu matsinda 3 y'imikino y'ijonjora. Itsinda rya mbere ryarimo Kaminuza y'u Rwanda ishami ry'ihuye, ishuri Philippe Neri Gisagara na Petit Seminaire Karubanda. Itsinda rya kabiri ryarimo Collège Immaculée Conception y'Isave, Collège du Christ Roi y'Inyanza na Kaminuza y'u Rwanda ishami ry'Inyarugenge. Itsinda rya gatatu ryarimo Groupe Scolaire Saint Joseph y'Ikabgayi, Groupe Scolaire Butare, Groupe Scolaire Marie Merci Ikibeho. Amakipe 4 ya mbere mu mikino y'ijonjora yahuriye muri kimwe cya kabiri kirangiza. Groupe Scolaire Officiel de Butare isezerera Petit Seminaire Karubanda itsinze 7-2. Collège du Christ Roi na itsinda Kaminuza y'u Rwanda ishami ry'ihuye 7-0. Groupe Scolaire Officiel de Butare nayo yaje gutwara igikombe itsinze ku mukino wa nyuma Collège du Christ Roi 7-2. Harimo kandi amakipe 3 y'abagore yo mu cyiciro cya kabiri Serie B ariyo École Sainte Bernadette ryo ku Kamonyi, Regina Pacis na École des Sciences de Musanze. Yose yarahuye hagati yayo igikombe gitwarwa na École Secondaire Sainte Bernadette ryo ku Kamonyi yafashe umwanya wa mbere. Hari kandi amakipe 7 y'abagore asanzwe mu cyiciro cya mbere Serie A yari yashyizwe mu matsinda 2 y'imikino y'ijonjora. Itsinda rya mbere ryarimo UTB, Ruhango Volleyball Club na KVC. Itsinda rya kabiri ryarimo amakipe 4 Rwanda Revenue Authority, IPRC Huye, APR na IPRC Kigali. Amakipe 2 ya mbere muri buri tsinda nyuma y'amajonjora niyo yakomeje muri kimwe cya kabiri kirangiza. UTB sezerera APR itsinze 7-0. Rwanda Revenue Authority na ikuramo KVC itsinze 7-0. Ku mukino wa nyuma Rwanda Revenue Authority yaje gutwara igikombe itsinze UTB 7-1. Irushanwa Memorial Kayumba ryarimo kandi amakipe 3 y'abagabo asanzwe mu cyiciro cya mbere Serie A muri shampiyona ya hano mu Rwanda ariyo UTB, REG na Kirehe, n'indi imwe yaturutse mu gihugu cy'u Burundi yitwa Amical de Bujumbura. Yose yarahuye hagati yayo. 2 za mbere REG na UTB zikina umukino wa nyuma, igikombe gitwarwa na REG itsinze UTB 7-2 ku mukino wa nyuma. Muri basketball habaye irushanwa ngarukamwaka rijyanye n'umunsi mpuzamahanga wahariwe umugore ryarimo amakipe yari mu byiciro 3. Hari icyiciro cy'amakipe y'abakuru basanzwe mu marushanwa y'icyiciro cya mbere, akaba harimo amakipe 6 APR, Ubumwe, IPRC Huye, Kaminuza y'u Rwanda ishami ry'ihuye, ikipe y'igihugu y'abatarengeje imyaka 18 na The Hoops. Igikombe cyatwawe na The Hoops yatsinze ku mukino wa nyuma IPRC Huye amanota 60-57. Mu cyiciro cy'amakipe y'abakobwa y'ingimbi amakipe yari Adegi, Groupe Scolaire Saint Joseph y'Ikabgayi, Groupe Scolaire Sainte Marie Reine y'Irwaza, École Secondaire Sainte Bernadette ryo ku Kamonyi na École Notre-Dame de la Providence ryo ku Karubanda. Igikombe cyatwawe na Groupe Scolaire Marie Reine y'Irwaza yatsinze amanota 65-42 ya Adegi ku mukino wa nyuma. Hari kandi icyiciro cy'abagore bakinnye basketball bariko bacyuye igihe cyari kigizwe n'amakipe 5, harimo ekipe y'abakiniye ekipe y'igihugu bacyuye igihe RSSB,
REG ekipe y'abakiniye ubumwe bacyuye igihe na Shooting Touch ekipe y'abakiniye ubumwe bacyuye igihe niyo yatwaye igikombe ku mukino wa nyuma itsinze REG amanota 70-20. Hakomeje kandi shampiyona y'igihugu ya basketball y'amakipe y'abagabo. Kuwa gatanu REG yatsinze Espoir amanota 78-48. APR itsinda IPRC Kigali amanota 79-70. Kuwa gatandatu IPRC Kigali yatsinze Shoot for the Stars amanota 89-66. Patriot itsinda Kaminuza y'u Rwanda ishami ry'Ihuye amanota 97-43. APR yatsinze Tigers amanota 59-55. UGB itsinda Kaminuza y'u Rwanda ishami ry'ubuvuzi amanota 89-55. Ku cyumweru REG yatsinze Rusizi amanota 85-59. Patriot itsinda IPRC Huye amanota 97-70. UGB itsinda Tigers 88-59. Uko amakipe y'abagabo akurikirana nyuma y'imikino 11, iya mbere ni REG n'amanota 21, iya kabiri Patriot amanota 20, iya gatatu IPRC Huye amanota 16 mu mikino 9, iya kane APR amanota 15 ariko mu mikino 8, iya gatanu UGB amanota 15 nayo ariko mu mikino 9 ikaba izigamiye amanota 136, iya gatandatu IPRC Huye ifite 15 nayo mu mikino 9 ariko izigamiye amanota 17, iya karindwi ni Espoir ifite amanota 13 mu mikino 9, iya munani 30+ amanota 11 mu mikino 8, iya cyenda Tigers amanota 11 mu mikino 9 ikagira umwenda w'amanota 77, iya 10 ni Rusizi n'amanota 11 mu mikino 9 nayo ariko ikagira umwenda w'amanota 116. Ekipe ya 11 ni Shoot for the Stars ifite amanota 17 mu mikino 9 nayo ariko ikagira umwenda w'amanota 257. Iya 12 ni Kaminuza y'u Rwanda ishami ry'ubuvuzi ifite amanota 10 mu mikino 9 n'umwenda w'amanota 236. Iya 13 Kaminuza y'u Rwanda ishami ry'Ihuye amanota 10 nayo mu mikino 9 ariko ikagira umwenda w'amanota 292. Iya 14 hari nayo ya nyuma ni IPRC Musanze ifite amanota 9 mu mikino 6. Mu cyumweru dusoje kandi shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere amakipe y'abagabo yari ku mikino y'umunsi wa 22. Gasogi United yatsinze Espoir igitego 1-0, Kiyovu itsinda Heroes 5-0, Sunrise yatsinze Gicumbi 1-0, APR itsinda Mukura 4-0, Marine yanganije na Etincelle 1-1, AS Muhanga itsinda Bugesera 1-0, Rayon Sport yatsinze Musanze 2-1, AS Kigali itsinda Police ibitego 2-0. Shampiyona amakipe y'umupira w'amaguru y'abagore yabayemo imikino y'umunsi wa 7 mu cyiciro cya mbere. AS Kigali yatsinze Rambura 6-0, Freedom itsinda Nyemera 4-1, Kamonyi yatsinze Bugesera 1-0, Scandinavia itsinda Fatima 3-0, naho Ecole Secondaire Mutunda inganya na Apayer 0-0. Shampiyona y'umupira w'amaguru y'amakipe yo mu cyiciro cya kabiri y'abagabo yabayemo imikino y'umunsi wa 11. Gorilla yatsinze Kirehe 3-1, Asport Limited itsinda Pepiniere 5-2, Rutsiro yatsinze Impesa 4-0, Interforce inganya na Sorwate 0-0. Haruhutse Intare. Mu cyiciro cya kabiri cy'amakipe y'abagore y'umupira w'amaguru habaye imikino y'umunsi wa 7. Tiger yatsinze Rugende 2-1, AS Kabuye itsinda Dabu igitego 1-0, Nasho yatsinze Kayonza 3-0, Gatsibo itsinda IPM ibitego 2-1. Dusoreze umukino wa handball aho kuwa gatandatu hatangiye shampiyona y'igihugu y'amakipe y'abagore. Amakipe akaba yarashyizwe muri ligue 3. Muri ligue ya mbere irimo TTC de la Salle, Kaminuza y'u Rwanda ishami ry'Ihuye na Falcons. Habaye umukino umwe, Falcons itsinda TTC de la Salle ibitego 27-23. Ligue ya kabiri yo igizwe na Kiziguro Secondary School, Three Stars na Kaminuza y'u Rwanda ishami ry'Iremera. Habaye umukino umwe, Kiziguro Secondary School itsinda Kaminuza y'u Rwanda ishami ry'Iremera ibitego 31-9. Muri ligue ya gatatu ho harimo amakipe ane,
Institut Sainte Famille y'Inyamasheke, Ecole Secondaire Mudasomwa, IPRC Karongi na Kaminuza y'u Rwanda ishami ry'Irukara. Institut Sainte Famille Nyamasheke yatsinze Ecole Secondaire Mudasomwa ibitego 30-3. Kaminuza y'u Rwanda ishami ry'Irukara itsinda IPRC Karongi ibitego 20-14. Kaminuza y'u Rwanda ishami ry'Irukara itsinda kandi Ecole Secondaire Mudasomwa ibitego 21-8. Institut Sainte Famille Nyamasheke ikaba yaratsinze IPRC Karongi ibitego 17-8.